March ni som panga lung oina katlak cham thu soi zong ka nilove ke zong eng ang po in omma ila lung oi zel ka ching to si Philippi bungli chang som pakhat pathianin mirin Christian pathian le sumrong in bol kop theilo alo ti tuma be ve ram ngai lo mi te aneya thiang hlimna konga khovel thim cha jinga le thi na thazar nan nuaya al eng le eng en chuat tir tu te an oma Krista ko thana member te hi mimal taka tharau thiang hlim thunun na nuaya om tur anni ti chuan san lai le niam lai nun tong danglam rengchi an nei lo theyang thu taka thuk taka zung kai nget tlat anni turani nun tonga hriatna atang ngeya Krista felna a chandam hlimna hi dik taka man thiam ani hunin ko ran chunga tuipuina poimo tak lo oma bo chetu te hna pathian kongte zirtir tu turte lo omin Isua a ani dan ang takin misual te chu thu taka an lo piang thar don ani setanan an nuna thlemna te aron thlen tir ta ka wangin sa kholama mi thiam te hi an pian thar angai ani Isua chu ring tu ta na finna felna thiang hlimna le tlanna ani awangin mimal taka Krista to na nei te chu lalpa ta na temple thiang hlim an lo ni thin pathian hne na intulut pum hlum chuan Krista chenchil na a chandam na hriat na chu aneya ani chu tharau lam do theina nei tu ni in ama thu hnuai rol le thinlunga ingai tloma hne na tanga zirna zara cholna changtu alo ni ta a mitling le fel ni nana I suarin chanin anun chu lung oina hlim omin akhat thin Christian ni hlim omna chu enge ni chu Krista chenchil ni in hriat na chu ani Christian mangai na chu enge ni Krista mangai na lan chua tir na chu ani chu tharau thiang hlim na thora chu ani Calvary cross lam thlirin athi na nun le thi theilo na chu in chir ngoi ta na enga chop chua sak ani theinan khovel sual te ta na Isua thilai chu kan huta ani Isua chu engkim ni in ama tello chuan engma kan ti theilo Krista tello chuan tharau nunna a om theilo